Ćao drugari, u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da napravite vaš Hotmail nalog. Znači prvo morate otvoriti vaš internet pretraživač, zatim u ovo polje kucate Hotmail i izbacit će vam ovako, znači kliknite tu. Kad vam ovako otvori imate dole u desnom uglu ovako prijavite se odmah, znači kliknite tu i izbacit će vam ovako neka polja koja morate da popunite, znači sve je isto kao kod Google naloga. Znači ovo morate da popunite vaše ime, ja lupam, znači vi pišete vaše pravo ime i prezime, datum rođenja, izaberite pol, kako želite da se prijavite, znači vaše ime Microsoft naloga, znači morate ukucati kako želite. Znači, na primjer, vi ukucate kako želite, ovdje možete da izaberete hotmail.rs ili hotmail.com, ja ću da stavim hotmail.rs, kreirate vašu lozinku, ponovite vašu lozinku i sada vaš broj telefona ovdje, znači ja sam iz Srbije 3+81, kucate vaš broj, vašu alternativnu adresu, znači možete kucati bilo kako, samo da se razlikuje od vaše prave adrese, znači ja ću tako, znači odakle ste, ja sam iz Srbije, poštanski kod 11.000 Beograd. Ovdje morate ukucati ove reči ovdje što vam pišu, znači kucate pažljivo. Zatim prihvat. Znači proces je u toku. I to je to, znači kreirali ste vaš Hotmail nalog. Znači ovdje možete ovako da dodate sliku, promijeniti sliku. Hotmail, znači to vam je prijemno sanduče, prijemno poštansko sanduče. To su vam poruke. Kad otvorite sve vam tu piše. Možete da šaljete nove poruke, znači za Google, tema, znači napišite temu, primjer šta se, hoćete da se informišete, napišite informacije i ovdje napišite šta želite, zanima me ili tačke. Hvala vam što ste gledali ovaj klip, nadam se da ste nešto naučili.